Yes, reka nongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza mwese nizere ko mwaramutse amahoro. Uyu munsi turi kwa kabiri ni mu gitondo cya kare, turi tariki 12 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Mbere yo kujya ku kazi, mbere yo kwinjira muri gahunda z'umunsi, nyemerera tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo. Turababwira ko mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kwicirwa abantu bagera kuri 5 n'abantu b'inzira karengane biciwe muri uyu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe quartier aba bantu biciwemo, bikaba n'ubundi bongeye kwicwa abazizwa Kongo ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Wazarendo rero zikaba ngo arizo zongeye kubica. Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Turaza kandi no kunyarukira muri teritwari ya Walungu, tubabwire ko abarwanyi ba mama 23 bongeye kwigarurira ibindi bice bikomeye cyane bigera kuri 2 ni mu mirwano ikomeye cyane. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ku ruhande rwa mama 23 barwaniyemo ku munsi w'ejo. Ibi bice turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye nuko abarwanyi ba mama 23 bamaganye cyaha cyo gukoresha abana mu ntambara ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abanyamurenge batangaje ko bagiye kurega umutwe wa FDLR mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Muri teritwari ya Ituri abantu 3 bishwe, inzu n'imodoka biratwikwa mu gitero cya ADF ahitwa Iboga. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abasivile 9 bishwe mu bitero 2 byagabwe n'imitwe ya Kodeko na ADF ni muri Jugu no muri Irumo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko abantu bagera ku 9 abari barashimuswe n'umutwe wa ADF baje kongera gucyurwa n'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'igisirikare cya Uganda UPDF ni Ibeni. Ibingibi rero byose nibyo tugiye gusangira mu makuru aramutse muri iki gitondo. Mwese nizere ko mumeze neza, mwese kandi nizere ko muguwe neza. Hanyuma rero ni munyemerere n'ubundi nongere mbahe ikaze. Nizere ko mwamaze kugera hano. Ni bamaze kugera hano hita utereka like yawe. Mu gihe utereka like kandi buke no gukora kuri kamaze nk'inzogera kugira ngo ubutaha amakuru yajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ikindi kandi nakubwira, nyemerera n'ubundi nongere ngushimire wowe wakoze subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma kandi mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi mugafata n'izi nkuru mukazisangiza inshuti n'abavandimwe banyu, namwe ndabashimira cyane. Reka rero tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, mwese reka nongere mbahe ikaze. Ariko aho muherereye ubundi murimo kunyumva, niba urimo kunyumva nyandikire hasi uti turi kumwe 5 kuri 5, cyangwa se unyandikire uti turabumva 5 kuri 5. Mwese rero ikaze muri aya makuru n'ubundi hano ku Ibendera TV mu rukerera kuri uyu munsi. N'amakuru n'ubundi agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka aya makuru tuyahere cyase tuyanzikire mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Winjiye mu mujyi wa
Uvira rwagati ukamanuka muri route nationale numero 5 hari ikaritsiye yitwa Patrick Nyerere, ni ikaritsiye iherereye neza aha muri uyu mujyi wa Uvira. Aha rero hongeye kwicirwa abantu b'inzirakarengane n'ibikorwa by'urugomo byakozwe na Wazalendo muri rijoro ryakeye, aho n'ubundi bivuga yuko ngo bakoze imikwabo muri bice ahitwa Patrick Nyerere, ni hafi ya Avenue Edoro Authenticité n'ahitwa Amangwa Hoteli. niwo rero hongeye gukorwa umukwabo, haza kuvanwa rero abantu bagera kuri 5 bose, bakaba rero baje kuraswa. Bikaba bivuga yuko ngo izi Wazalendo zarashe abangaba ngo zibabeshyira cyangwa se zibita ko ari ibyitso by'abarwanyi ba M23 na Alliance Fleuve Congo muri uyu mujyi wa Uvira. Abagera kuri 5 rero barashwe, imiryango yabo ikaba ikomeje gutabaza, mu gihe n'ubundi ngo bivugwa yuko ari abasivile, nyamara ariko bya bindi nababwiye ko abarwanyi ba Wazalendo bagira gukiya bakirara mu baturage bakabica, abandi bakabahohotera bitwaje yuko ngo ari ibyitso by'abarwanyi ba M23, nyamara rimwe na rimwe ugasanga hazamo n'ibikorwa by'akarengane. Ngibyo rero ko biramutse muri uyu mujyi wa Uvira, ibintu bibabaje cyane. Reka tukiri muri bice bya Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko n'ubundi muri teritwari ya Walungu abarwanyi ba M23 bongeye kwigarurira bikomeye ibice bigera kuri 2, ni bice bije nyuma y'imirwano ikomeye. Ibi bice rero ni Nyamarege ndetse na Cinda, akaba hari ibice abarwanyi ba M23 bongeye kwigarurira mu mirwano ikomeye cyane. Imirwano ikaze yongeye kubura muri teritwari ya Walungu, ni hagati y'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. ni imirwano yongeye kubura nyuma yuko itaherukaga kubera muri ibi bice. Iyi mboni impamagaye irambwira iki? Reka numve gatoya ibyo ambwira. Yes, hanyuma rero twari turi kugaruka ku mirwano n'ubundi yongeye guhuza abarwanyi ba M23 n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri teritwari ya Walungu. Ni imirwano yatangiye ku cyumweru mu masaha nyuma ya saa sita, aho bivuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari bahungiye mu nkengero za Muramba bagarutse kugaba ibitero ku barwanyi mu mutwe wa M23. Abaturage bavuga ko imirwano y'ikaze yatangiye mu masaha ya saa 5 mu bice bya Burahe na Amubone, aho impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye bigatera abaturage ubwoba bagahunga. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'Abazalendo bahakanye ko hari ibice batswe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 birimo Kaniora, Muzinzi na Muramba. Wazalendo ikaba yaratangaje ko bikuye muri ibyo bice mu rwego rwo kwanga ko hameneka amaraso. Kugeza ubu ngubu rero iyi teritwari ya Walungu ikaba ikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane, ndetse abarwanyi ba M23 bakaba bakomeje kugenda bigarurira ibice bitandukanye muri iyi teritwari.
reka dukomeze n'aya makuru. Birumvikana amakuru ni menshi kandi ndumva nifuza yuko mbarekura mukajya mu kazi. Reka rero twihute. Abarwanyi ba M23 bamaganye icyaha cyo gukoresha abana mu ntambara. Alliance Fleuve Congo M23 yamaganye icyaha cyo gukoresha abana mu ntambara. Mu itangazo yasohotse ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter, yasohowe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, yamaganye bikomeye kandi yerekana agahinda batewe nuko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo zikomeje gukoresha abana bato mu ntambara. Bwana Lawrence Kanyuka yasobanuye ko ku itariki ya 28 Nyakanga muri uyu mwaka, ubwo bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Nyatura biyeguriraga ingabo z'impinduramatwara za Congo no kuvuga Alliance Fleuve Congo inyamugari mu misozi miremire ya Karihe, habonetsemo abana benshi batarageza ku myaka y'ubukure. Ibi byatangajwe nk'ikimenyetso gifatika cy'uko ikibazo cyo gukoresha abana mu bikorwa bya gisirikare gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko ibi bikorwa bibangamira uburenganzira bw'umwana kandi ko bihanwa n'amategeko mpuzamahanga, harimo n'amasezerano yasinyiwe i Geneve mu Busuwisi, no kuvuga Convention de Geneve, ndetse n'amasezerano mpuzamahanga irengera abana mu bihe by'intambara. Lawrence Kanyuka yibukije ko mu gihe harimo imiryango myinshi irengera uburenganzira bwa muntu n'iy'abana, by'umwihariko iyi imyitwarire igayitse ikomeje gukorwa nta n'uyibabaza, no kuvuga uruhande rwa leta ya Congo. Itangazo ry'uyu muvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka yakomeje risaba ko iki kibazo gihabwa uburemere kigakurikiranwa, hakanakorwa iperereza ryimbitse rishyira mu majwi ababigezemo uruhare bose, yaba ari abayobozi b'ingabo cyangwa abashinzwe politike muri leta ya Kinshasa. Ikindi cyagarutsweho n'uyu muvugizi wa Alliance Fleuve Congo nuko Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme itigeze itanga inyandiko cyangwa itangazo rihamya ko yamaganye ibyo bikorwa, mu gihe ngo isanzwe itangaza vuba na vuba ibirego kuri Alliance Fleuve Congo akenshi bidafite ishingiro. Bwana Lawrence Kanyuka yakomeje asaba ko habaho kwigenga no kudahengamira ku ruhande rwa politike no kugenzura no gutangaza amakuru ku ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu yindi nkuru, reka nkubwire ko Abanyamurenge bagiye kurega umutwe wa FDLR mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Maître Megaini yatangaje ko we na bagenzi be bafite ibimenyetso bigaragaza ubugizi bwa nabi bwa FDLR kandi ko bazabishyikiriza ICC. Abanyamategeko bunganira Abanyamurenge n'abahema bakorewe ibyaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga yuko bateganya gushyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ibimenyetso bigaragaza ubugizi bwa nabi bwakozwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR.
umwe muri aba banyamategeko yitwa Maître Bernard Mayigani yatangaje ko we na bagenzi be bumvise ubuhamya bw'abahoze ari abarwanyi ba FDLR benshi babasobanurira uburyo uyu mutwe wubakitse n'ubwo ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ugizwe n'abake kandi bashaje. Yagize ati FDLR n'umutwe wo ku ruhande rwa leta wifitiye ishuri rya gisirikare utoza abasirikare ukabatoza mu bugome ndengakamere ku buryo karengane barenga ku mabwiriza bica abantu batandukanye. uyu mumetere rero akaba yatangaje ko we na bagenzi be basanze FDLR iterwa inkunga n'ababa mu mahanga kandi ko ikura amafaranga mu bikorwa bitandukanye igenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba banyamategeko rero bakavuga ko bafite ibimenyetso bigaragaza uburyo abarwanyi ba FDLR bagiye bahabwa amabwiriza yo kwica abantu bose bahuye nabo kandi ngo kugira ngo uyu mugambi bawurangize bahawe intwaro nyinshi. Akaba rero aba banyamategeko bavuga ko bagiye kujyana uyu mutwe mu rukiko. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru, ndabwira ko turimo gukubita tubangura kugira ngo n'ubundi tubare kuri mujye mu kazi. Muri teritwari ya Ituri abantu 3 bishwe, inzu n'imodoka bitwikwa n'ibitero bitwikwa mu gitero cya ADF ahitwa Iboga. Inyeshyamba za ADF zagabye igitero ku isoko rya Boga ahazwi cyane ku izina rya Kinyanzonzo ni mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere mu bwoko bwa Abahema Boga ni mu karere ka Irumu. Nkuko bitangazwa n'umuryango Conversation pour le respect des droits de l'homme, izi nyeshyamba zishe abantu 3 zitwika inzu nyinshi ndetse n'imodoka. Christophe Munyadero umuyobozi w'umuryango Conversation pour le respect des droits de l'homme avuga ko iki gitero kibaye nyuma y'igihe kirekire hari agahenge kubera ubufatanye bw'ingabo za FARDC n'iza Uganda UPDF muri ako gace. Nubwo ingabo za FARDC na UPDF zikomeje kugaragara muri ako gace, abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bongereye ibitero byibasira abaturage mu karere ka Irumu. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri ibi bice ahangaha. Reka dukomereze aya makuru rero ku basivile bagera ku 9 bishwe mu bitero 2 byagabwe n'imitwe ya Codeco na ADF ni muri Jugu no muri Irumu. Abasivile bagera ku 9 bishwe mu bitero 2 biherutse kugabwa n'imitwe ya Codeco na ADF mu turere twa Jugu no muri Irumu ni mu ntara ya Ituri ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Igitero cya mbere gishyirwa ku mutwe wa Codeco cyabereye ahitwa Jina ni mu gace kari mu karere ka Jugu hagana mu birometero 40 mu majyaruguru ya Bunia. Abatangabuhamya bavuga ko abarwanyi binjiye mu iduka bakica abantu 6 bo mu muryango umwe bagakomeretsa abandi 4 banatwara ibintu bitandukanye birimo n'amatungo agera kuri 30 cyane cyane amatungo amatoya. Iki gitero cyateye abaturage benshi guhunga, bamwe bahungira ku kigo cya MONUSCO kiri hafi aho, abandi bikaba bikekwa yuko ngo berekeje Europa no mu kandi gace kitwa Iga bariyeri kubera ubwoba ibitero.
igitero cya kabiri cyabereye ahitwa Iboga ni mu karere ka Irumu ahagana ku birometero 100 ni mu majyepfo ya Bunia aho abarwanyi ba ADF bateye umudugudu wa Kinyanjonjo. Amakuru akaba avuga ko abasivile 3 bahasize ubuzima, abakobwa 3 bakajyanwa bagafatwa ku ngufu ndetse n'imodoka 3 n'inzu imwe biratwikwa. Ibi bitero byagize ingaruka zikomeye ku bwikorezi bw'abantu n'ibicuruzwa mu mihanda minini ya Bunia Jugu route nationale numero 27 ndetse na Bunia Boga Kainama yerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uretse uburakari bugaragazwa n'abanyapolitike batandukanye n'abagize societe civile, ingabo z'igihugu zatangaje ko ibikorwa byo kurwanya ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro ngo bikomeje. Iyi myitwarire y'urugomo iherutse kongera kugaragara mu gihe cy'ubwiyongere bw'ibitero kuko ku itariki 4 Kanama muri uyu mwaka abantu 5 bari bamaze kwicwa mu gitero cyari kirimo imitwe ya Zaire na Kodeko ni mu karere ka Jugu mu kwezi kwa Nyakanga, no kuvuga kwezi kwa 7 muri uyu mwaka 2025. MONUSCO nayo yari yamaganye ubwicanyi bwiyongera muri aka karere bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo ADF Kodeko. Ni ADF na Kodeko bukomeje gutwara ubuzima bw'abantu b'inzira karengane no guteza umutekano muke muri ibi bice. Ni ibintu rero bigaragara ko bikomeje kandi bibabaje cyane. Abaturage rero bakaba basaba leta ya Kongo kugira icyo ikora cyihutirwa kugira ngo n'ubundi bongere babone amahoro n'umutekano. Mwese rero ndabashimiye, ariko like zanyu ntago nzibona, subscribe zanyu ntago ndi kuzibona, nyamara kandi twamaze kubona ko abenshi mu badukurikira batarakora subscribe. Niba rero byaraguciyeho cyangwa warabyibagiwe, nyemerera utereke subscribe yawe, nyemerera kandi hasa unyandikire umbwire niba turi kumwe 5 kuri 5. Ese ubundi muratwumva neza cyangwa bimeze gute? Munyandikire hasa mumbwire niba muri kutwumva kugira ngo ntaza gucurangira abahetsi. Mwese rero reka mbashimire cyane, abagiye mu kazi mwirirwaho mugira akazi keza muhaye kandi muronke, abari mu zindi gahunda namwe mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.